Identifikovanje sa stvarima. Ljudi iz marketinških agencija dobro su upoznati sa činjenicom da ako žele da prodaju ljudima nešto što im nije zaista potrebno, moraju ih ubediti da će to doprineti načinu na koji se vide ili načinu na koji ih drugi vide. Drugim rečima, moraju doprineti njihovom doživljaju njih samih. To postižu tako što recimo kažu da ćete se isticati u masi ako koristite određeni proizvod, što implicira da ćete tako postati potpunija osoba. Ili mogu da u vašem umu stvore vezu između proizvoda i poznate osobe ili mlade, privlačne i naizgled srećne osobe. Čak i fotografije starih ili preminulih poznatih ličnosti iz vremena kad su bili na vrhuncu svoje slave dobro služe toj svrsi. Neizgovorena pretpostavka jeste da time što kupujete taj proizvod putem magičnog čina prilagođavanja, vi postajete kao oni ili bar nešto nalik njima. U velikom broju slučajeva ne kupujete proizvod, nego pojačivač identiteta. Firmirani predmeti su pre svega kolektivni identiteti koje prihvatate. Oni su skupi, te samim tim i ekskluzivni. Kad bi svako mogao da ih kupi, onda bi oni izgubili svoju psihološku vrednost i od njih bi ostala samo njihova materijalna vrednost, koja retko kad dostiže i deo cene koju ste platili za njih. Stvari s kojima se neko identifikuje variraju od osobe do osobe i zavise od godina, pola, primanja, društvene klase, mode, kulture koje ih okružuje itd. Ono sa čim se vi identifikujete u vezi je sa sadržajem, dok je nesvesni nagon da se identifikujete sa nečim strukturalan. To je jedan od najosnovnijih načina na koje egoistički funkcioniše. Paradoksalno, ono što produžuje život takozvanom potrošačkom društvu jeste činjenica da pokušaji da se ljudi pronađu u stvarima ne daju rezultate. Zadovoljenje ega je kratkog veka i vi nastavljate da tražite više, kupujete više, trošite više. Naravno, u fizičkoj dimenziji u kojoj naše površno ja obitava, stvari su neophodan i neizbežan deo naših života. Potreban nam je prostor za življenje, odeća, nameštaj, alat, prevozno sredstvo. Takođe, u našem životu postoje i stvari koje cenimo zbog njihove lepote ili kvaliteta. Treba da odamo počast svetu stvari, ne da ga preziremo. Svaka stvar se odlikuje postojanjem i predstavlja privremeni oblik koji svoje korene pronalazi unutar bezobličja jedinog života, izvora svih stvari, svih tela, svih oblika. Kod većine starih kultura, ljudi su verovali da sve, čak i takozvani neživi objekti, poseduju duh u sebi i u tom smislu bili su bliže istini nego što smo mi danas. Kada živite u svetu koji je otupeo od silnih mentalnih apstrakcija, više ne možete da osetite živost univerzuma. Većina ljudi ne živi u pravoj, već u zamišljenoj stvarnosti. Ali ne možemo odavati počast stvarima ako ih koristimo da bismo ojačali svoj doživljaj sebe, to jest ako pokušavamo da pronađemo sebe u njima. To je upravo ono što ego radi. Identifikacija ega sa stvarima tera nas da se vežemo za stvari i postanemo opsednuti njima, što za uzvrat stvara potrošačko društvo i ekonomske strukture u kojima je jedina jedinica napretka i još više. Nekontrolisana težnja ka posjedovanju nečega u još većoj meri, težnja ka beskonačnom rastu, predstavlja disfunkcionalnost i bolest. To je ona ista vrsta disfunkcionalnosti koju manifestuje kancerogena ćelija, čiji je jedini cilj da se uveća, nesvesna činjenice da će time dovesti do sopstvenog uništenja, jer uništava organizam čiji je deo. Pojedini ekonomisti su toliko privrženi terminu rasta da jednostavno ne mogu da se odvoje od te reči, pa čak i vreme recesije nazivaju negativnim rastom.
Ogroman deo ljudskog života protraćen je na obsesivnu preokupiranost stvarima. Iz tog razloga, jedno od najvećih zala našeg vremena jeste proliferacija objekata. Kada više niste u stanju da osetite svoj život, velika je verovatnoća da ćete pokušati da ga ispunite stvarima. Kao duhovnu vežbu predlažem da preispitate svoju vezu sa svetom stvari putem samoposmatranja i da posebno obratite pažnju na one koje oslovljavate sa moj. Potrebno je da budete oprezni i u potpunosti iskreni ako želite da saznate, na primjer, da li je vaš doživljaj sopstvene vrednosti povezan sa stvarima koje posjedujete. Da li određene stvari izazivaju prefinjeni osjećaj važnosti ili superiornosti? Da li to što ih ne posjedujete čini da se osjećate inferiornim u odnosu na one koji imaju više od vas? Da li povremeno spominjete stvari koje posjedujete ili ih pokazujete kako biste uvećali sopstveni osjećaj vrednosti u nečijim očima, a samim tim i u svojim? Da li se osjećate ogorčeno, besno ili poniženo ako neko drugi posjeduje više od vas ili onda kada izgubite nešto veoma vredno? Izgubljeni prsten. Dok sam odlazio u posete ljudima kao savjetnik i duhovni učitelj, 2 puta nedeljno posećivao sam ženu čije je telo napao rak. Bila je u 40-im i radila je kao nastavnica u školi. Doktori joj nisu davali više od 5 mjeseci života. Tokom tih poseta ponekad bi neka reč bila izgovorena, ali većinu vremena provodili smo u tišini i za to vreme ona je u sebi osjetila prve nagoveštaje mira, za koji nije ni znala da postoji tokom svog nastavničkog života prepunog obaveza. Jednog dana, međutim, došao sam i zatekao je ljutu i potresenu. Šta se desilo, upitao sam. Njen dijamantski prsten, od neprocenjive vrednosti i u materijalnom, ali i u emotivnom smislu, nestao je. I ona je bila ubeđena da ga je ukrala žena koja je vodila brigu o njoj nekoliko sati dnevno. Rekla je da ne razume kako neko može biti toliko surov i bezosjećajan da uradi tako nešto. Upitala me je da li bi trebalo da se suoči sa njom ili bi bilo bolje da odmah pozove policiju. Odgovorio sam joj da joj ja ne mogu reći kako da postupi i dodao da se preispita i otkrije koliko joj je taj prsten ili bilo šta drugo zaista važan u tom trenutku njenog života. Vi ne razumete, odgovorila je. To je bio prsten moje bake. Nosila sam ga sve vreme dok se nisam razbolela i dok prsti nisu počeli da mi otiču. To je više od prstena. Kako da ostane mirna? Njena brza reakcija, ljutina i odbrambeni stav bili su znaci da ona i dalje nije bila dovoljno spremna da se zagleda u sebe i svoje postupke razdvoji od događaja i posmatra ih odvojeno. Njen bes i odbrambeni stav bili su znaci da njen ego i dalje govori iz nje. Rekao sam, postavit ću vam nekoliko pitanja, ali umjesto da odmah odgovorite, pokušajte da nađete odgovore u sebi. Napravit ću pauzu posle svakog pitanja. Kada pronađete odgovor, ne morate obavezno da ga iskažete rečima. Odgovorila je da je spremna da me sasluša. Upitao sam je, da li ste svesni da ćete u jednom trenutku, ako ne i veoma brzo, morati da se odreknete tog prstena? Koliko vam je još vremena potrebno da ga se odreknete? Da li će se vaša vrednost umanjiti ako ga se odreknete? Da li je ono što jeste umanjeno tim gubitkom? Nakon posljednjeg pitanja usledila je tišina. Kad je progovorila, osmeh je ozario njeno lice i činilo se da je pronašla mir. Posljednje pitanje me je navelo da shvatim nešto izuzetno važno. Prvo sam odgovor tražila u svom umu i on mi je odgovorio, da, naravno da si ponižena. Potom sam sebi ponovila pitanje, da li je ono što jesam umanjeno? Ovog puta sam pokušala da osjetim odgovor.
a ne da razmišljam o njemu. Odjednom sam mogla da osjetim svoje jesam. Nikad pre to nisam osjetila. Ako mogu da osjetim to što jesam tako intenzivno, onda ono što jesam nije umanjeno ni po koju cenu. Još uvijek to osjećam, nešto mirno, ali veoma živo. To je radost postojanja, odgovorio sam. Jedino kad prestanete da razmišljate, možete da ga osjetite. Postojanje se mora osjetiti. O njemu se ne može razmišljati. Ego ne zna za njega jer se ego sastoji od misli. Prsten je postojao u vašoj glavi kao misao koju ste pomešali sa doživljajem onoga što jeste. Mislili ste da je ono što jeste ili deo onoga što jeste sadržano u tom prstenu. Sve ono za čim ego žudi i za šta se vezuje jesu zamene za postojanje koje ne može da se osjeti. Vi možete da cenite stvari i brinete o njima, ali kada god se vežete za njih, znaćete da je u pitanju ego. I zapravo, vi nikada niste toliko vezani za stvari, koliko za misli koje u sebi sadrže ja, meni ili moje. Kada god u potpunosti prihvatite gubitak, izdižete se iznad ega i ono što ste vi, ono što jesam koje predstavlja samu svest, isplivava na površinu. Odgovorila je, sada razumem nešto što je Isus rekao, a što mi je prezvučalo besmisleno. Ako ti neko uzme košulju, daj mu i svoj kaput. U pravu ste, odgovorio sam. To ne znači da više ne treba da zaključavate vrata. Ali ono što znači jeste da ponekad čin odricanja ima mnogo veću snagu od čina odbrane nečega ili čvrstog držanja za to. Tokom posljednjih nedelja svog života, iako je njeno telo postajalo sve slabije, ona je bivala sve vedrija, kao da je svetlo sijalo kroz nju. Odrekla se mnogih stvari koje je posjedovala, čak je neke darovala ženi za koju je mislila da joj je ukrala prsten. I sa svakim predmetom koji bi darovala, njena radost je bivala veća. Kada me je njena majka pozvala da mi saopšti da je umrla, rekla mi je i da su nakon njene smrti pronašli prsten u priručnoj apoteci u kupatilu. Da li je žena vratila prsten ili je sve vreme bio tamo? Zauvek će ostati misterija. Ali jedna stvar koju znam jeste da će nam život pružiti sve one vrste spoznaja koje će nam pomoći u evoluciji svesti. Kako da znate da je to ona vrsta spoznaje koja vam je potrebna? To je ono što osjećate u ovom trenutku. Da li je onda pogrešno da budete ponosni na stvari koje posjedujete ili da osjećate gorčinu prema ljudima koji imaju više od vas? Ne, nikako. Osjećaj ponosa, potreba za isticanjem, očigledno jačanje nečijeg ja kroz više od nekoga i ponižavanje kroz manje od nekoga, niti je dobro, niti je loše. Prosto to je ego. Ego nije pogrešan, on je jednostavno nesvestan. Kada uvidite ego unutar sebe, počinjete da se izdižete iznad njega. Nemojte ego shvatati preterano ozbiljno. Kada opazite egoičko ponašanje kod sebe, nasmešite se. Ponekad možete i da se smejete tome. Kako čovečanstvo može da bude obmanuto njime toliko dugo? I iznad svega, budite svesni da ego nije nešto lično. Ne predstavlja vas. Ako mislite da je ego vaš lični problem, onda je ego kod vas još izraženiji.